بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام، handani shukuri yao Allah subhanahu wa ta'ala yarinika wa umri ni tawfiqi wasili harma imahala mema yanu ndani mahala hizi dars mahalaika we malaika ngwa hudhuri yao na shukuria ahbaba rasulillah warikao do kudunga zi darsa zinu ruambi ukaya uzade wa hanyuhum duniani ila al-akhirah warikao heni wakati maona njema nyuzi dunga ngarajele yao haruma sura ya hatura ya Nisa juz na surat al-Hujurat rayandisa ngarwasulio uharuma aya ya 5 ngarjohu yandisa abasain. Ikhwata al-iman wal-islam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akahonesa ukaya baada wa arabu ikawa kawaishi uharuma imiji ya hule kwa tujwe zijirio mokapitali wakahuja webajini mtume ya ismu ya hahe na hizo kazi tu lazimu wandu wazifanye. Awado huja wepara mtume harumwa ejiza nyuba ya kaulala deno zifami za hahe. Yode aya rakani yojuzi usikuwa leo ngarengao aya ya 5 wa harumwa ya sura inu ikao ze sababu nuzul za sura inu insha Allah ikagasi na muosonsi pia ngarjozo zitekeleza min ba'd. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurejezema kafiri na wambia ukaya engeo wandu wanu nada wanu mabadwi wasubiria hata takhruja ilaihim hata mtume yaje hoson mwao ya rohe yaje hoson mwao izode zajo kanjema hata yawabenushie yawajilie lakana khairan lahum izode zajo kaya bora izode zajo kakairi ohauju enge wasubiria wakakwa doba jini ismukal a'zam ya ismu ya hahonyi tukufu ya ismu ya hahonyi jamalif izode zajo kanjema osoni mwa wanu mabadwi wa arabu wanu. Wallahu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wone saukaya wafanye adabu harumwe ismu hanyi tukufu watifanye utovu wa adabu na Mwenyezi Mungu wabu ukaya ngurambio ukaya ye ghafur yede mwinyi usamihi ye makosa ya hao yede mwinyi urehemu heze rehma zahahe huwinji wa heze rehma zahahe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wasamihi hawarehemu baada wafanya makosa yanu nando huja wado parabwa na mtume alayhi salatu wassalam hamawandu naturel wote hamandasi mtume yeti hamandasi asilan mtume ye mwanadamu shaiti katina ukangu joka ushida rijifanisa na mtume alayhi salatu wassalam. Basi aya abidi ngurambia ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambia ukaya ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Enyi warikao doma amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ngasaharmwe aya hiyo haukari amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, henyi waruma amini na mwishie heni wakatimrisha kwa ya ayyuhalladhina amanu yabongu paro harmwe aya hiyo yabo sonsi pia shamsu sabah ngari paro harmwe aya yinu rishilie enrongo hindini dozoko ja harmwe aya yinu. Ikhwatal iman wal islam, Mwenyezi Mungu nabii ukaya enyi wadu ikaudumwa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwishie mwisha ndongo hindi injaakum ikahamjiliani fasiqun hamjiliani mrufasiq mrumanda shonga mruwapeu mrumanda shonga binabain na rongo na message hamjila na rongo basi hujaha hiyo ngelazimu mzi mjue endongo hindi do mjilianizo yeze nongo hizo endongo hindi na msahe wa uvenufu wa heze nongo hizo ikao de mrumwenda shonga hoi ya janizo wanyi juu uifasik ikahamjiliani na rongowo mrufasik ikao mrufasik labaka mrumwenda shonga katuhura mrumwenda shonga hoi katuhura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko muhimu wa hayati mabaya uharumwe malaho, umuhimu wa hayati mabaya harmo miji, umuhimu wa hahe yatie mabaya uharma haini wadukau waka vazima wakau uhanzana ili wa separeana. Basi iyo hamba hirini uhamba jilafe ishoshi kurueli ani dohakaya ngurengweza hunu Sayyid Muhammad harengeza hunu hindi hazabia Maulana harengeza eza Maulana hindi hazabia Sayyid Muhammad ili hirini iliyatie mashakili baina ya he walaondikao do wa wanzanawa awalaondikao do walo vazima. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo kayafata bayanu na mzitunde hata msijo jam msihi harma surprise hata mjue wa usabuzi wa heza nungo hizo hata mjue wa ukweli ani mjue wa ukweli wa he makaulu yayo na mzitunde hata mjue usabuzi wa hazo baye kaya kamjazitunda basi antusbihu ala ma fa'altum nadimin, ngamjo ushelewa ngamjo ujihunda ukanyinyi ujumwaze nongo zinu eka kamjazitunda mwata haovenu fuwa hazo ibanza nongo zinu ezja namnaje akauzamba hazaba namnaje apa mroja bila rongo ikamrambila rongo mruka tsobeza ya sote shamreda hauzisa eba ndongo fulani wazabia mru fulani izo nongo zila euzipanda hu aza nongo zila tabilazo ni Sheikh Muhammad na abo hari hambilazo ni mru fulani na abo hambila abo yiyo deila silsila ya rabu izo deila silsila za rabu. Basi ngelazimu mru yazitunde ambakana mzitunde ili hindi ni mtsujojili ya wanru ani haujinga mtsujojili ya wanru haujinga njoshelewa njojihunda ojumwizo ikao doma kauzifanya mfanya rogo ikao ani ngamnjoshelewa harma majitso ukanga mjeda mwa rehimbu wanru ngamjeda mauwe wanru ngamjeda mwafanye zatu lazimu mzifanye ahindrini kamjatunda liqaulu hambalila shamtsoroha direktema ubunge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi ukaya ngelazimuo mtunde msijo jili ya wanru haujinga mzitunde zanongo zinu ikaudo mwajili wanizo msijeda mwatake wanru ani hawawa mwatake wanru hawarenda nayi baadabu fatusbihu mjemshelewa ala ma faaltum ulihondizo mwahaba nadimin ani mshelewa na majitso haukaya wakati mrajambi la rongo mruka ntimru hazibimisa eza nongo zinu ebanu kweli eza nongo zinu ndo inde haki hazo ebaza nongo zinu zo nongo za kweli apa mathalani
mndu hajahambia ukaya pangojo ukaya sione mndu mshaho akaonje hula hasaidi Muhammad wewe kuja tsaha rongozi nji sudo tsokaya directement wendo haye mwananyuho Said Muhammad wendo humkazaba hanu wendo humrahimbu bahamla ukahanjiyo dahoni yaho hanjiyo dahoni yahe na ola Said Muhammad katuja rongo ikauda zijirio katu shaola kauja zambe ola mru mwanda shonga ola mru ikao ngwanzo ya jiati umani baina haho na Said Muhammad basi yode mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambao kaya na mtunde heini rogo mwanadamu ya wajohambilwazo gilazimu yake konsinya nizo yambilwao ka zanongozinu na nsaho benu fahe zanongozinu ili hindi ni ili nsijonji ya harma mashakili nsijonji ya harma tabu baina ya hangu na wandu zangu baina ya hangu ani na majirani baina ya hangu na honru wonsi pia basi msido fanya upesi hauri sido fanya upesi wa ufanya roho madazinu wa uveza haraka ba mramba rongo mruyatsobeza mruya ya sote hahwamba shana mtunde na mtundendo rangu mzijuwe msijoshelewa msijohondana na majitso ojumwazile ikao do mwazifanya njoka juma ujilaumu kama ndifanya nai zinuga kaulazimu ikerizi tsaha ubenufu hazo tsasi karja saha ubenufu tsasi usiku leo unu rija ngasarma majitso haukaya ola mwananyasi rela ramuua ola mwananyasi rela ramrongoza nai vala yeye nariena dir yakatsuju zanongozinu hata rongo katsuja zanongozinu yede maana hi Qur'ani rabia ukaya haini rongo mwanadamu wajohambilazo ketulazimu yazina afithishange lazimu ya kensi yazifikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harimika akili ikamrabla maqaulu mruka antimru hayafikiri ya maqaulu yala ngemru ani harenge decision ya ukaba na baha modo na fanya rongo fulani haonga modo na nambe rongo fulani haizo aya ikaushishia ya mafasiki wendao nizo na ujanizo ani wadona rabo warjina rabo wezamba vahanu ili watie nkodo ili watie fitina ili watie ani nyimani o haruma o mji ili watie nyimani o haruma ani emalaho ya ema muslimin basi majanizo medanizo wao wanuwa wajuwao hemiji yonsi pia wanuwa wajuwa fitina wa hemiji wanuwa wajuwa fitina hemiraya wanuwa wajuwa fitina ya emalaho malaho ni hatungadoka mru fulani ulai hanza rongoza baya uli hanza rongoza fitina ya lazimu rifanye ilazimu rifanye leda lao do humpara nruwa mnasihi wanuwa kaza rongozi fanya uzinu utsambaza we malaho wanungo fanyo nai na jome wanwaza adhabu za kabrini wandu ikadu watiyao zenyimani uharmwe malaho ya hatu watiyao zenyimani uharmwe emiraya watiyao zenyimani uharmwe emiji wao wakalansi ziwani nedebaya la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanuhunu rilio wanunga fikiro kabanuza nungozi hisa rone sio ukaya ribewa hunu shahunu mbironi kununga ribirao kartsujon ngojobira mahami mengo miraru mahami mengo mitsanu shahunu mbironi chemna emnapanza wa duniani kamreda nzangalie yemnapanza mshashi hadisi mahami mengo mitsanu mahami mengo mfukare mahami mengo minane ngaba honda mahajana wao honda na bonus ngaba honda mahajana na kume mahajana na mengo shay yoyonsi pia yomba rongo ntiti au kahindini mwanadamu ngujoro duniani hunu nane dunia yinu rakansi rijifakhrio hiyo baadaye dunia yinu ikhwatal iman gejulawa wama hadhihi dunya bidari iqamatin wama hiya illa katariqun ila alwatan kejaka dunia yinu anini sejour yobaki kele jori bakila kejake dunia yinu illa katariqun ila alwatani hama mriyala mjini yendo mjini safini ani rihla msafara yode maana bahe ishari ya kurambia hizo ka dunia yinu unu msafara ritimizo msafara ngaridao mjini basi ho mjini ha kweli akhira haukaiho do hulo maisha ikawo abadal abid kana paroti nzihana za neema za akhira ngazjobaki daima midrar
lebaya la akhira ngaljubaki daima midrar, lakini ngarombao ya Allah warwalu harma darsa yinu na wajoka uhishilia Mwenyezi Mungu injilie harma Dar es Salaam harma nyumba ya amani nyumba ikao heni mriyanjia iho waodo wanzani waho haina mratu lambeboni faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza. Mrikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamvukisha nile baya la mroni yabo havuku nile baya la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi abaha ngarinjia harmaye aya yafukare ngurambio ukaya wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajangurambio na urifahmisha ujumaizo ikao dorizifanyao iyo sura woi hatarjeri mtimizi ekari mtimizi mrunafanya jitihadi ya renge sura woi ani yamrevize yajuwe zahamba banu bek emrujodunga zarongozulo harmwe sura woi ani yabohana lisaada hunu duniani kadhalika akhira. Hamba wa'lamu namjuwe bo masilamu khasatan ashabu rasulillah khasatan de masahaba ya bwana mtume alayhi salatu wassalam namjuwe ya ukaya hindrini namjuwe ka nyinyi anna fikum ka usun mwanyu Rasulullah antum ma'a rasulillah nyinyi nganyi pamoja na mtume fasanfas yabo madama nganyi usun mwa mtume msidode side ndongo itsoka azonsi pia vatina ruhusa ya bwana mtume alayhi salatu wassalam yabo ayo ihisa wakati wa mtume la abasanga size fami komalahoni ngaulele mshahaho utideside rongo na bala Amina kaja katujwa rongo mshaho Amina ngebanu yabobo wadeside kwangu nzo ufanya rongo fulani ani mshawiri hata mjue na mnajedo mjue ufanya hizo manzo mzifanya uliho de maslaha ya hanyu yole honi hanyu chake tu lazimu yemrumshe ya desiderongo shamsu sabah yambe ukaba na bahami gamode nafanya umra umahaujao wala kajambi yemrumme hadeside bangi ujone na mapesa gujone na nafasi amjokeda umra umahaujao wale mrumme katina ba habari hezo ngozila shahe saharenge decision hatsinzi yengo do umra na mrambi ya warikao do umra na wao kwatina mwelewano ya hao dono waroma hao kwa wajawani ka rukhsa wede msafara unu yengo una rukhsa wende au kwatina rukhsa harma sharia shaba na mtume alayhi salatu wassalam kaitu lazimu mwanamshe yajua afanya msafara ula ani hanadhar ya muo ya hahe ngelazimu ishiliana dene mrumma hahe insha Allah mrumma ha ngamina 20,000 euro tazinu ngazidotosha rendera afanya haji engo noje ngerde rifanya haji omahawunu arongo jema halis nazifanye mwelewana mmono wana wahanyu mkanti mfanya mushawara danyino wana ngasina bainu tainu bwana hatu nazodu handadera afanye yenguzo ya tanu ya Uislamu wana wa mriliani mrili nao amri ilekelea haukaya nganyida koro nyonsi pia harmaza ngozila kuja ufanya msafara huende dawe na mrumshaho mwende kamjadea kamjaua kamjalapiza mrejei kayaumi waladatkum ummahatukum hamadu usikumnya dosuku wadahanywa mzani ukahindi bomanda hula tena mstehiza nongoza hula kabane umuhimu wa msafara wa Makka umuhimu wa hajinu kama wanadamu yede hula yajistehi yatiruje yahamadetum la memshoz basi man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu
safini ngarjo karongo za haji zoro zero ile de malabo kai haji yode jihad ya hondo azade hakaya hatoa raume warulemewa warula kangondo mwendo hata uhunduka zemfiazi hisa yabo inshallah zimiri ni as-sabru min ar-rahman edo subiria beka kuja subiria harma msafara huo hujirisa mnabe tizi yabo ngore jei maruf kutsura jei na faida harma msafara huo ubangati kanda wasuli nabe ukaya haini mwanamshe ujufanya msafara wa umra na mrensi aminga bodo umra ufanyeza umra za hanyu nyondo azade wanyiche kaziti autorize dans l'islam nabo ngazifanyi hao henye wanaoshwa hatu wazaja hatu mwendao msafara wa heze umra zinu hamaba nanga mwendao harma promenade la sasa pa promenade sa wala kamseda mwende madosu ngudia hula basi ila ibada basa ibada hiyo nge lazimori dunge anize sharia za henda harma msafara ula ongejokange na mrumme hajuha bangene mapesa ajuhende basi abongu juwe zimlindi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katina jo hunda harma msafara ula akamrumaha wekakatirali nawe numsafara ula juwa ukaya wala huende ani tourist hende harma matembezi wende huhulumbeza majawa huhulumbeza bezango hula ubala ujazaho shaye faida he umra kuja Parisa yode maana rambilia nao abanga wene mwana mahao kutina mrumaha ketula zimodo msafara ula komsa kamkaradhi bala msafara ula ngona masharti menji mratsulamba ukaya banu minga mina mapesa ngamjojane do msafara ula la gelezimo mru angalie ngaona mwana mahao mujoje ubalie ya ukondize hata wasili sharmwe mahala yala ikahode hula waweche ngarona ze difficulty zijiri yo harma msafara ula omala ni hula zenongozo kufanya wizo kama nada mkasina mru wa ukaya yake ani yake ngazi ya hahe nguvo mohana rongozi yo mala ni hula umgaba ikhwata al-iman obana kadan wasilishe noraji harma tafsiri sikadan wasilishe na ukaya nywarumando hula na mangaleze kondisio za heda Makkah al-Mukarrama na Madinah al-Munawwara mratsoba ukanga mine mapesa abunga mjuhane ndiba ngamine mapesa la mapesa yo ukaya shabo nganzo udungeze ze kondisio za Uislamu kakeja lazimu mwanamshe ulo na mrumme ajawafanya msafara ula waeche na wabil asafi shadid garuhunrao ya ukaya harma community musulma ya he kikomor yore de hukani ani yo officiel ya ukaya hini mwanamshe ngudofanya msafara ula vatina mrumaha bas faida hinri bwana faida sio kufanya msafara faida ndo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de ukubalie halafu hende mrumaho nge harmo sikiti fa ukafanya msafara ula humvunzu muo nge hodahoni waeche nge deno wana wangalioze nogoza ho wana hao naye na malaika tirali neza msafara ula aba kuja munda faida uharma ya ibada ila na singa nzori juwe nganzo mrejo uka ekamru hende batina akoro ya hemru mahahe yabo hende harma ani abotoka henda ndio wafanya matembezi basi urudi urejei abonga tikanda nwasuli banukaya ashabu rasulillah wakadaona mtume ngwambie ukaya wa'lamu anna fikum rasulullah namjo ukanganyi antum ma rasulillah nganyi bazima na mtume msidode side ufanya rongo abati na ruhusa yaha mtume alayhi salatu wassalam haukaya mtume de imam mtume ani de qadhi mtume uode doktor mtume uode mufti haizo msidofanya ndogo hamada zinu shana mfanya mastehi ni wakati kaudo mjukaya lakini mtume ndo wakati wa mtume ili mtume ajokanga mfanya rongo fulani shamsidofanya hanadhari za muo za hanyu namfanya adabu husun mwa mtume alayhi salatu wasalam msidomfanisa hamadani msidomfanyisa mtume hamade namna ikaudo mlio hao hamade namna ikaudo dasiwasi ngazo hini mzima harmasi yajokaya mtume ola ngena sifa zahe ani personnel msidofunza muo mtume na mangalie baya wakati wa mtume ikaya wakati mtume uparema sahaba wende walimbahi roda honi halafunga wakati
baadhi ya masahaba wado ikawa sawalemba hindu ila kinga zija wababa wa sawalemba hindu changwa konti na masalale na mahadisi bala hatana balasi wandu hamada siri rinda wemba kombo ila rjerile ngasi walanga msungufu wa Mungu akanga si ngasi isienchechelenga so dingoni hula ngalindi yawe kwa baba wa roha rendera ngamize emba kombo josi sono wa baba oboge eke masahaba wa timizi bale shahula ngawandu wadosi samizi we kansi wetaba alafu mtu zikautabisha mtume no mtume kaja kujua afanye kaja kujua kwa ya na mshamwede zanyu sha directement ayasihi jambi wandu wala ukaya ikayam samlemba hinru o dahoni ya mtume nsidokansi na mjuhe mwende zanyu ba uonge na rwashahe uonge neza dahoni yahe anzo ya zambe ungabo anza yari some saukaya ikandwa ndeda honi warwali mbahiru hasatan de ummatal mahombe ikamsamlemba hiru hani msirdi mkensi mkati masala le balata lera kamili waloda honi ulangu anzo wafanya rongo za saya itsonda tiloka mlahikini basi yome ngamaza adabu za ndeda honi arsalemba hiru na rendeza tu sharti kensi bardi rikaza rongo za mahadisi balata rinja harma ya serikali rambazila ta usikuri biria bala iyo ketsone sajla adabu za waishi wa haruma ani malaho ani yaki islam hakaya ambla artivunza mtume muo harmaza no gozahe hamba ngarajarma tafsir ndo kaya law yuti'ukum yenga mtume hendo mtoini hendo mkubaliani haina ndongo ikado mjo kanganyimizo fi kathiri min al-amr haina ndongo zinji mzihutaji yao yani ikao izo maslaha ya hanyu badi zijoka taabu waju kaya haini ndongo ikaodo mwaja muzihutaji yao mtume yatomkubaliani baizo zo maslaha haina mjo mwambi yatamba kahewa yatokubali yatozikubali la'anittum badi mjo taabiha la'anittum badi mjo taabiha halisi mjonji ya haruma usongefu walakin Allah sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habbaba ilaykumul iman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamanzizani bo masilamu hamanzizani ya imani ikawe imani inu haina mruyani kiwayo nabe alhamdulillah subhanallah harma da sayinu nabe alhamdulillah harma za komantari za hatu rjo ukayo ndo rjo ko ndani harma babil janna harma mlango wa peponi alhamaduna haina mrika haji hansu ukaya mimi haini zani hunda mitamba alhamdulillah haini zani hunda rekantinti rekanku rekambi rekamsu haini rongozo mpia ge lazima mnabe alhamdulillah ili hindini ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajauti harma listi ya huwa ni uhimid ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alhamadun wadon rojo rongo handani special wende watu ila harma za neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dembebo ya hahe roba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjia ile kesime mengonmwandu wa lone iman hakaya imani wa yimru mtukufu halisi wekange na mwanadamu abo mwanadamu yakajudo fanya rongoombi hauka imani ngukondize ufanye rongo njema kuamini basi ka uamini amalun salih fanya rongo njema ikakolinga na imani yabo fanya rongo njema haina mruti na imani yabo toka jumo fanya rongoombi hauka kati na imani hauka iladele gardie kula kalenza mwanadamu limbali heni bahanu bakhari bonsi pia yende yafanye za khari zilazonsi pia pourquoi raka ufanye ramadhani juzi pourquoi raka usalize taraweha pourquoi raka usalize witri ile kaunese iman angalia Said Muhammad ngaodahoni haho ufungwe tumwe ramadhanila kunjio shamroni haho ngaone mnafir jidari wa haho ngaone haini kalite ambayo ndilo harma frigidarila ezi uzilili yao na ukakurenge mbayo ruha la hinri al-iman dabakanga wena iman yode shasunga za utufanya nongo hamada utudevie dawe imani iliyo chenu wakate imani ya rosha ya mwanadamu yabo ya ujiunda ukaya yangu fanywa hini nongo ikao kazi jalazimu Mwenyezi Mungu anarupuwe no waru wao
Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurabia ukaya hababa ilaikumul iman yede ya mwanzizani Mwenyezi Mungu yede ya mtiani imani fi qulubikum harmaye mioyo hanyu yaitia anituru ya mwanzizani imani nikani tawfiki ya he imani yoketoni kwa haina mru iyo nguni kwa imani ikamro dundukange na imani ya Mwenyezi Mungu hahanza akwa wanziwa ni Mwenyezi Mungu wao hawanika ya imani wao hawanika ya imani yumkini haka tawfiki ya Mungu haunika imani wazayanahu harudi haitia turu ila imani fi qulubikum harmamu haho ramadhani haja ani ujuruka ya ani ngawe tranquili ani daradunga mukaya ya funga tumu haonozio basi ilanga sanganya haona imani ukenge kutina imani kujoka usajaja urenge bendu ila hudi wajihunda hoda honi haho wala harmamu zo ramadhani bomsana uloba mayane mshaho ujamba ukanari na rero tadani hunu babanu zilazimu sha imani nguhura jezo mbe kala imani ngombe ukaya utifanye zenongo hizo hatia nuru fi qulubikum harmaimi hanyu ndaba yatia iman hatia nuru harmaimi hanyu hamtini yani ani imani harmaimi haivaziza haitia penturi njeu harmaimi ya waabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili riabide Mwenyezi Mungu pamoja na imani baada yabo karaha ilaykumul kufra hamturukizani hamwe usani na ukafiri hamwe busani na ukafiri ili mwende hule hamtukuzani ili mke masilamu shamsike msikae makafiri hamwede sani hule na ufanya rongombi hamwede sani hule na ufanya rongombi sha mjihunde na ufanya yetaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjipuwe na ufasiki na ufanya rongo za maasi mturuku ya maasi yonsi pia baya lilo nsi pia lijidi yao wanadamu lingali jao haukaya waruonsi pia waransi waturuku ya iman ani nasingar jao kaya iman iyo mba nrikao yodo meya nordia hifa hau yodo njeza na uvungusa imani ngwenjezo haukaya ngujihuro ukaya mwanadamu oi ngeneza sala za heza nsanu nguzi swali alhamdulillah ngujihuro ukaya ngurongozo wandundo vanu horongoza mwanadamu ndo ani iyo mengonu mwa ya imani iyo mengonu mwa usilamu ngohorana na thawabu ekaurongoza mrundo ngohorana na thawabu ekahufumbaria osoni mwa mwana nyuha islamu wamuona wajibiwa naye hata harinika hadithi hamba kwa atabassumu ala waji akhika sadaqa hotokansi ufumbarie ojumwe mwana nyuho mwaonana hani abo msamandishi wa mathawabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa yo sadaqa hama to sadaqa au kahumjibiza humfurahisha roho ya he mwana nyuho yakaharma taabu aba ubiri hende dahoni mamru dahoni ha mwana nyuho mathalan mwana nyuho bala wenda hula ani hende hadisa mahadithi mema anahu qulu linnasi husna na mambe rongo njema kuma bya maqaulu mwema hata wai hajibiwa bondo daoni hae au kaya zila hamu yakanizo zonsi pia ziroha hasibabu dawe bondo daoni hae wenda wamwambia rongo za khairi wamwambia rongo njema basi hamba Mwenyezi Mungu anambia ukaya lebaya ralifumbua banu Mungu anzishio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguranzishio ya ukaya ya iman ngeri tole yao ngeri nawirishao harmaza roho za hatu ripukana nelebaya la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi wanrolone imani ewa wandu hiri amba wao ulaika humur rashidun wado wanru ikao waokoha wanyongoha wanarikao do walone imani wado waokoziwa ni Mwenyezi Mungu wado wanyongoha harmenzia ya hosilamu wao ndo wa hifadhiha wao ndo waokoha arrashidun wao ndo wakoha wanyongoha basi fadlan min Allah wa ni'ma
amba fadlan izodeze fadla zalawana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu wa neema neze neema zahe ikao nguzigobolezo ani nguzigobolezizo emru ya manzao zekheri hizo nguzigobolezizo ani nguzishimizizo harmowaru ya wanzao Mwenyezi Mungu jojalia yarnike ze neema hizo no waru ya wanzao do waru wa khairi eda wa almu'minina as-sadiqin waru amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarudi wambao ze kweli haukaya ikamru hamba ukaya mide wahandani sababu mru mu'min mimru amini Mwenyezi Mungu yabonge lazima keba mweja as-sadiqin nikeba mweja no waru ambao kweli leo ramba sima Islam sha amini Mwenyezi Mungu shanga rjo rido devie garjo juwaru amba nrabo kena ukiri gelazima mtume amba ukaya qulil haqq walau kana mur ambaze kweli aba ha Yusuf gujo taabiha bahambaze kweli cha Mwenyezi Mungu ujojibiwa izo wonao kairi dojibiza Yusuf uhuzunisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaze kweli baze kweli zona nyongo zosikitisha shai zonde za khairi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi haba neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa utukufu walawana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nado kayani kemro imani wallahu namjua ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimun uode mjizi waujua haini rongozo ntipia sisi ngarifanya rongo fulani rodoji fikira ukawala na bala sisi ngasina warikao ngwari wanao ngasine malaika sha Mwenyezi Mungu yenge mjizi ya hizo wazifanyao ika idha lam takun tarahu fa innahu yaraka ikawa kusona Mwenyezi Mungu yeye badingu hujuo basi ngawa ila suala ja kwa mal ihsan ye urada zema hindini amba al ihsan urada zema an ta'budu Allah du'abdi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kaannaka tarahu hamango Mwenyezi Mungu fa in lam takun tarahu ikawa kutsuna Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innahu yaraka yengu huono huende hufungua mnabuzi wa Sheikh Ahmad jamfunga hamajaja huende urenge mnapaka wa Musa huende urenge mna mbe wewe ngofanya ukaya warwala kwa tu huona sha fa innahu yaraka bali Mwenyezi Mungu huono na yengu joja ya ulibe ezilibwa ikao ani zistaiki mrahibambuzi ya mrahibambuzi lazima yafanyiwa ilazimu ya ungula mhono ye lazima yafanyiwa wakati wa hale hakauremewa gungu basi ni mraremewa gungu yabongodo katsuone hatena akwangu ono haya hatirema huku wayala hafanyulaze indharzo nsipia abwandu akauria shabaha maasiyo nsipia ani ngayo halala ukakabati ta'zir kabati utabishiwa hata urahitswa kumdu urahitswa mnono ka urahitswa ngio fasil urahitswa ngondahu ngwatungoni kwa efriti ngwatungoni kwa maeleho ho pirizo hila hamada barila ngwangalioze ngwangalifanya zongozo nsipia sha Mwenyezi Mungu hakaanza ulimwengu waishi harma aman ulimwengu waishi harma salama hamba heni mrujo wa mru na tubla wabahe besa hiyo do ulimwengu ujoka ya harma ujoka ya ani ujongongoha basi Mwenyezi Mungu hamba Mwenyezi Mungu uode mjizi ujua haina rongo hakimun mwenza hikma Mwenyezi Mungu ude mjizi mwenza hikma ikawo haina rongo yambao haini yafanyao sha izo kazo zifanya bure izo kazo zifanya bure yezamba haina ya zambao nguzifanyo haila hikma nguzifanyo haula ujizi wa haye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ajarambe ukaya msile purunku wanadamu ngabandu ikangu walao purunku ngabandu walao kongwa nao vinyo Mwenyezi Mungu ajarambe tsizifanye halafu wewe hujitoa fone tukaya minga fanya zongo hizo
basi haina ndogo Mwenyezi Mungu asifanya interdiction. Na tuangalia wanadamu hamanda si wafanya maparehu wafanya ze autoroute wafanya mapano inu stop inu cede le passage inu interdiction utibirenzi ya inu alafamba kano mimi ngambirole pano la nosokwa inu interdit bismillah ubalale gareva hosi harmaye enzia ila huru kamiyo lihamia liutsafu walihumenye lihurahitswa limenyola mnagari wa haho yabo yefotia ndo yefotia he akazali pana honde dawe ifotinda wa kwa uhamla ukaya enzia hiyo mratibire ujahibiri basi Mwenyezi Mungu hari hansa mipaka emipaka yinu ambarti shile mipaka yinu rija ngari shili yawe mipaka hiyo Mwenyezi Mungu ujori hifadhi hasonsi pia ukaya Mtume alayhi salatu wassalam harambia ukaya kulli ibn adam khata haini manadamu kabati manadamu katufanya nai sonsi pia garfanya onai kulli ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun ne kairi ya ho wenye ukosa do waraje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watahatauba Mtume ikao hazimiwa ya madhabi ya here ya madore ya mwiso haka ufanya haina usiku hakawaja na istighfar kado jana hakawajanizo hasabu hirini na boye yeye hazimiwa wakati na dhambi yabo waruhamanda aside ya lazimu ani rikensi ikeka tufanya jitihadi ya ukayartahe tauba wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yari samihe madhambi yatu si wandu ikao ngari lalao maasi rjuha maasi rede maasi monziani ribirao ikamdanja mangadia sonsi pia haini nzia wandovira ngotonde maasi ani ya utendelea kutsudwa ngode huvi hata wakati ngondu mwanadamu hendo ya harmaze rai wala hauna mruhula ngonzo mtawe gwa hende hainja ya harmaze za he metro indika ajali yahe abunga lazimu hindini ramla ukaya hini mwanadamu ekango ndo gilazimu yado bese vo regard na mdonya mize kanga medao akona katamra jusemna hiso mrendao abo mrungo norongo zinji ya lazimu hindini mruda na donya miza yenda mwondo ikao ani kuna uka ajali yahe ninda hunu ninda iho ikhwata al-iman wal-islam atabanu nganji yao haruma ye aya ikao dotoko kaza kifu nade aya ya shenda ya he ya sura hoi Mwenyezi Mungu ngurambia ukaya wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين Mwenyezi Mungu anambia ukaya wa in taifatani ikaya rabuha mabeya maili minal mu'minina yawaru amini Mwenyezi Mungu harmo waru amini Mwenyezi Mungu iqtatalu wazitia isoni ani wanisowana hama wariko kwatina akili deziri jiri ya wakatirlo nuwa unu rendo angalia wakatirlo nuwa unu ani haini bahanu wonsi pia utumranga bajuhan kodo yesi ni mwandandrogo hindri wanungwa wanaona wanungwa wanaona wanungwa wanzao gashi wanungwa wanzao petroli ekawada nzawangadiye zinzo tsipia na abo zinu ayangerambia ukaya wanuwa amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala afwan wanuwa amini Mwenyezi Mungu waili masilamu waili grupu mbili za masilamu waja wagombeana na ukangwa ngwawa nao gilazima wamrihe islah yenzo wamrihe tartibu hato wanuwa waili wanuwa vunze mzima no ili baparhani maslaha ngeko bana basa ya ummatal islam wa ulimwengu gubanyiha hata tainu wanwa hona ani majahon komiyo wanwa nsipia wanwa hona ukaya ikale bayalinu lijiru harma ulimwengu kamili lindo kaza na banu
warungo johela warungo hufa warungo nao kaya yevi ya utwesh ya duniani banu warungo taabi hao kutunji ya dukani washida wabula gonji ya dukani kurdi huroha hakango hundo ukaya engo hulo hinri ngoji hundo na sabaga na 200 euro kutushida wa hula bahinru maskini na bezo zimengo mili ki hatu kinga zija yezo ngajawa hasibabu indrini hasibabu dele mabaya ikawa yajibi harma ule mwangu kamili na rikeju mutawassali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaripuone le bayalinu baleke le bayalinu lendeje za ujumadin lilio ngarjaba malilu shida kaburini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaripuone le bayalinu bayeka ukutsuju wa lilanda hubi ngalenoda hubi ela ni saharongo hindini Allahu a'lam na wao wazifanyao wao ma intelligent wao wazifanyao ngaramba wa ma intelligent bil hakika watima intelligent hoja mkrie baya la hula Mungu kamili vanjie crise cardiaque harma ule Mungu kamili upenalize ani inrogo ikao ngene sao ani zida akili kaozo akilimbi akazi si akili zahone samaru walona akili wandukao ngwarumao wanadamu ikeze akili zao dotokana rufanya na sodo wanisa wanazisio waruwalo masikini wanu na rufanyere wanjie watine umani wao wadoji wana na dera wao wala walone na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarebu sene mabayanu harmaze darsa zinu mdori nikamna wakati rehalemanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaripone balinu mnasura bauka ya ale bayani ngilo Palestini ailo ngilo Iran ngewe lo Iran kamtone konsekansi ndiyo hunarasa kabati manadamu ujoshinda ya hule bae sas kabati ujoshinda waundodero yaboyo ngojo kushinda ukena dero hata ngado ngabi ufanye ple wende msafara abo ngabo ya lazimu hindini na rajo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bazinu pia yende maasi ya hatu si wanadamu zindizo rifanyao ngarifanyao haku hata Mwenyezi Mungu harurumia mapresida wa shanga wanu mapresida kwa Mwenyezi Mungu Allahumma Mwenyezi Mungu wali umurana khiyarana Mwenyezi Mungu jailia uritalishe waru wa khairi wajuja warisikini wa harma zengine mwangu za hule Mungu kamili fi mashariki al-ardi wa magharibiha fa wanadamu ani wa majia sahore komio heze mahalazo nsipia omwe ikhwata iman Mwenyezi Mungu rabbi ukaya wa in ta'ifatani minal mu'minina ikaya vajamabe ya maili ya wandu wa amini Mwenyezi Mungu wanu wa amini ikhtatalu wazitia itoni bimaana ngwajuma urena himbu wajuma wana faslihu bainahuma namfanye tartibu hani mafanyide maslaha kutsuta lebo maula na watu ya maslaha oda ono haho kongo no da ono hanga nyumani vanu mruna tsona bezo na hamba hizo heni wakati ka mrungu ambo makaulu yanu vanu kaula zangalo mndani hanyunga bobaya vanu mjini hanyunga bobaya yabo kartonbe zido Palestine na Iran na Palestine na zinzimbari na Bali shaba laula lao babo ngabo mashakili yabo narji jugez-vous avant d'être jugé hasibu anfusakum qabla an tuhasabu namji hasibu za nafsi zahanyu ramwaja hondo usiku wa ushishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rizike na nyimani mwa malahoni roba nyimani zilo hule beza nyimani zilo hule izo ngizo hule na zishanga abo zinzilo banu kutuishiliana ne mwana mshwa haho ngadora afanye mahamitsanu ngadora afanye mahakume abo nganyino maniyo enga mtaharo ngo hindi ngartaho aljanna wallahi alazim kamna henda mbewoni kamna ukauna umani mkeya mkenga mjoka henda mbewoni kwa kamtina mzifanyao mkubali wao nizo hadithi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam haini wanruwaili walona umani basi ngwa malaika wa injili yao za amali za hawa wanadamu ngware ngao za amali zonsi pia bado walona nyimani haina mrudo na umani amude nafanya umra amude nafanya haji ya hinri haji ya umani ngaona umani da unaonduzaho ngore wa pesa wende wafanye turisti
ani otoda watambebahi rekurenge mali ya iyo wati ya misirini sha lekezale daholi kejema haina mrulode ne mwananya ani bake amani hoda honi abwesa yongo dodwande Makka sheka hande Makka shahurati shamsu sabah ngugena umani wahene deono wananya wahede no wana abo kabati amani abo kabati thawabu harmazile kaundo hondo wazifanye ngarutungo ufanya repetition o harmazile kaundo rizambao abunga ikhwata al-iman Mwenyezi Mungu Rabbi ukafa aslihu bainahuma namfanye maslaha namfanye rajma namsilihishiana baina ya warwano fa in baghat ihdahuma ikaya beyazima liharaya kalsu handa lifanye maslaha akabo ukaya wandu wenza wakawaru wenza magiri minsukubali nsumsamihi wala manunuka unohisa wanu mpaka tifu ngeka hufu abo ngofikiri abo sairo bajo ku arrangement eka hufu bo mwanadamu ngofikiru kanga bajo ku arrangement yabo kabati arrangement eka mwanele mungena mu katusamihe mwananya shangulindo hata yafe indebo kabri indebo boitenda juu ni samihi baba lazila rongozila bala njaka bala zila tikau hambilane mwananya mdaza hatunu hambezero wozila abo setorotar hakaba lo bahanu yala bala katu shanrongo bala mabiye hata suluhu ya hanyu narikena Mungu rifanya maslaha sheka mru hafu yabo ujo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shanga lazimu Mwenyezi Mungu urambia kwaya na msilihishiane baina ya hanyu lakini baina hanyu nyowaili ikaya beyazima harmawa lebe mabayanu yo maili liharaya kantu tahsuluhu shali kazana urenda zembi ojumale jirajina yabo elazimirini faqatilu allati namwane kajamba mauwe haba namwane na wale ikao tabghi namwane na wale ikao ani waharaya yasuluhu namwane nao wanaondoka waharaya yasuluhu hata ikaye baje salama waharaya yasuluhu waharaya amani hatta tafia ila amrillah hata wanru wao warejei waharmaya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata warejei harmaya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nado ukaya warejei harma maslaha warejei harma ya amani namane nao mwelezi hata ikaya waharaya yasuluhu waharaya ya amani fa infaat ikaya warejei harmai amani waransi ya mashakili ya he umani wakati huo fa aslihu bainahuma na maslihishe wawili zema bayani wa maili na mwafanyile arrangement na mwafanyile arrangement ya hao wawili ili wake harma amani ikhwata al-iman wananya wa amini Mwenyezi Mungu mjokaya waadilifu unwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ani mfanye waadilifu wa akhsitu muhimise waadilifu daiman haini rogika ndo mjoko uzifanya shaba fanyi hindu iparao waadilifu uo koti haina mru katine yasifa yunu ya huwa waadilifu haina haki ya haina mzima yani kiwa ani haki yahe inna Allaha bahakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yehanza al-muqsitin yehanza waadilifu yehanza warika wo ngwa harma unu waadilifu doka ya wafanyeza ngo hena mna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahanza wanwazifanye ikhwata al-iman garwasulio harma aya ya 10 abodo bahani kao dorjo kaza darsa ya hatu rimambieni ukaya insha Allah ze darsa za hatu ngaromba Mwenyezi Mungu zendelee na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warikaudu walo harma ze darsa zinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamleti zenyi za umri za hanyu mkeju maudunga ani mabunjilio memayanu mabunjilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba yanu hata malaika ngo banu malaikatur rahman ngasiba mweja nao endo butanza kedene malaika ubwe haini mkonti hamada unu urumkonti lazima rudo tawassali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nema shakidi kaundo yari hundao harma ule Mungu kamili hasatan densi hatu
Mwenyezi Mungu atie amani uharma yensi Mwenyezi Mungu yaje na warika wao ufanya pitie ya hoa na nyao ili ensi ke harma amani rahunuri liyo romala ni honsi pia batinaudiwa za uombaze dua harma wana wahatu ngaro wanao kaya banu haini wakati ujao wanangwatu haini wakati mana yendo na urenga kulio balango do na urenga maha ikango ngorongo maha abango gezo akili ngaro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haini mrudo na mana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamti wa harma ani yerezoe njema nado kamti ya harma yani iman yamti ya harma uislamu yadunga hizo ikaodo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazanzao yajalia waloba nonsi pia wafe harma kalimati la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah ngartaharu ambe dua ya hatu sonsi pia sondorobano nano watsobano Mwenyezi Mungu hifadhi kunurilio ya hifadhi wananyasi walo harmaze ntizilo ne mashakili yano Mwenyezi Mungu atowe harma mabayo nsipia na mwabianu kaya mtenati ze darsa zinu neni mrikao ngebanu yafanya partage ze darsa zinu baho partage ze darsa ngizo na thawabu hakeni wakati wa partage darsa darsa ile ende aonehani waru valango tsorewa ani ngotsorewa ze fadla ngotsorewa thawabu ya ukaya hutambaza nongo njema au contraire ekahuja upartage twarabu upartage muziki upartage nongo za zitsona na khairi yabweni wakati zena ngo zila za kaziwa abongo tsohondana ne maasi akawede waka ajali wandu wala ndio doshe maasi yala umge karfanya baba ne dunia isai hisa ngarzo kaba ne dunia hisa kabati mpuho karno shinda regeze dunia kwa dunia isai wasili yo ani isai kaza ila ngi harma torutu ya hayo ngendao abongo nge wasilisha ukaya ibaki usiki kaudo wasili harma wahanika yambe wasili narhale manza wasili tawassal na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasatan ndo wana wahatu na sisi pia inshallah. اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك يا رب العالمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين اللهم انصر أولادنا وأولاد المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وبعثنا من الآمنين في زمرة السابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان ritimizi darsa ikalimanjoika zabanu dukaya wanasho wangu wahemi jionsi pia haina mrikao mwanzo wajoya doshtariki uharumaye Qur'an wanasho watu walo Marseille khasa walo Paris khasa walo Lyon mrugujojo para e nambari ya he 06 95 55 51 38 yanzihe ismu ya hahe yawe sengardojo akangasina warukume insha Allahu ngarjo handisa yetilawa omwezujao yaho wanru mazaze yabo nano mademi mama nane nemrika nganja ashtariki na rongo njema rijardo twaliamba abiya Qur'ani insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.